Bulardın esiga kaçan kiret? Bulardın esiga özünün bir tuğanını öldürse, kızını öldürse, ayalını zorduktasa, anan esiga kiret. Ağaçayın esiga kirbeydi. Biz bul jakta turup, biz algandan algыбыз келбейт ошолордун продукциясына. Намыс деп. Булар намысты да жыйыштырып койгон. Акча үчүн энесин да сатып. Манеке Самаркандектиктер контрабанда үчтөөнөн Самаркандектиктер чыгарып жатат. Мына бул жака карап коюң. Ушу киши экен. Жаңы үчтөөнүн элдери кармап калды. Үчтөөнөн. Ошо. Пияз менен бизге азыр эл жыйылып алдык. Ушул портерде Погоч шериги да барды.